Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, sadatil muhtaramin, para alim, para masyayikh, para guru ngaji, aku subi dzikri ajunan semulja Kiai Haji Azhari, ajunan semulja Kiai Haji Amir Faisal, terjukan ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Yazid, terjukan Haji Muhammad Tarsud, mata'anallahu bitulli hayatihim bisihhatin wa afiyatin fi ta'atillah. Tersateja para masyayikh, guru ngaji senyoon saporah, abdina tak sempat ta'aruf, tak sempat kenalan, tak sempat oning asmah agung tong setongah para ajunan saja. Namun tanpa ngurangi ta'zim wa takrim abdina dak pada ajunan saja sesatejana semoga imuljaaki sareng Allah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, tarajukan Jamiatul Hadrah apa nih? Hah? Oh, al-mukhlisin, berarti masuk orang-orang yang ikhlas. Tadi kata ederin ikhlas gini ya. Ki ada oke. Terus saja operator sound system, video production, tukang lampu, tukang para lama, tukang tata korse, sotojo tanpa terkecuali si awal jual juga, sotojo kak ditoh masuk dalam rombongan nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Napa? Kento? Para tantretan sesateujeuna samukeun penyampit Bu. Amin Allahumma. Mela dari Kak Din. Para tantretan cek bismillah bismillah bismillah. Tuh. Tadi ceretan ya kadeki. Nya abi nemme kene. Uja abillah yu. Ki, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngerti di buru apa sih pertama?
bagi buruh saya pertama saya nggak nikah bulan apa boh nikah boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kulah manabi emod ka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas engak kaceritana Habib Munzir al-Musawwa sebab to kak bisa boda acara rajuh neng emunas menabi tak khilaf kak ditoh ratusan ibu orang hadir. Ternyata beliau kak ditoh pas tero amempia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tero detiator ator jamaah seratusan ibu kak ditoh tero detiator ator dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sima bunga panggelikna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad binian ya tas ngentang ibu be ngentang kian cet ngak nih kayak mau kasen ah bu oleh abu debu keng volume nego nih kurangin cara ngurangin volume teku embian nih karena puter tibi was. Ternyata beliau amempe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Rasulullah neng edelem mempe nak gitu kento bengken kita angak jereng panapan si ajalan normal kak dintoh sepeda motor mobil si ajalan santak si ajalan normal lebih beda benzin kan bahkan nengki neng kelun engki napa engki teti monta de bensin nah usaha selain apa selain so le ni kau oleh aja ngaja kelun neng kelun mon seronya lah aki bini anjet number 1 nomor setong se Indonesia seroh nyumpeng tak nyumpeng. Allahumma salli ala Muhammad. Wah sibuk panitia yo kok tak ngocak nih kebini singgungan gula ngocak cek bensin tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Arwah lagi cek patelat kok sih. Aisan ku tak sibuk panitia paling gila thank you kak. Keng cek saking bisa anu napanya mana lampu cek saking bisa ingkiman min mon kak ditengki man pasir orang min minta tolong pilu kaki mon kasokan sekonik ngakak kasaan terus koniki dikit lagi sekoneki wis pon lah eta mau cek beda binian gitu aduh tuh mata nyaman tak ngocak ngak ari apa he solak ya jadi enggak di mah gitu oh bu ini kenapa cuy ini kan teh cuy ini ke cuy ini ke teh cuy kiwon acara ini disponsori oleh Sallu ala Nabi Muhammad. Terotetitor ator seteti ma bagus dek kepanggelikna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu antara dialog Habib Munzir al-Musawwa sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Rasulullah. Malam maka di ratusan ebuh manusia akompol demi mengagungkan ajunan ya Rasulullah. Kenapa ajunan bunga? Iya, engkau bunga. Kenapa sih langkong mabunga de ajunan ya Rasulullah? Maksud Habib Munzir ro isebut karena Habib Munzir teti yang memprakarsai acara kak dito, acara maulid kak dito. Bermabungan. Enggi bermabungan keun ngolatin, tak usah ngolatin. Inda dzikri sholihin tanzilul barokah. Put nyep
nyebut saos asmana orang soleh tak usah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dintoh matoron keberkatan matoron rah genput nyebut asmana orang oh le katipun apa menabi pas sebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad katipun apa Nabi aleman kak dintoh pas keluar dari lesan muljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dintoh saya kebuto Habib Mundir Al-Musawwa iya engkau bunga ponapa selangkong mabunga dek keajunan dek kepanggelin ajunan ya Rasulullah napa jawabna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engkau bunga engkau seneng ke acara semalam mah kong langkong kase maung kebul umbul ben sing ngampar teker arwah sing ngampar teker ben si maung kebul umbul tak iya bos mau orang tapi pakun dengan kokoh mau ke demi aram miyaki majlis Rasulullah pas pun apa debuna Habib Mundir Al-Musawwa dalam atena ya Allah ya Rasulullah cek saking abdina oning cek selangkong mabunga panggelik na ajunan ngampar teker si mabunga panggelik na ajunan si mau kebul umbul maka den kula di awal pertama kak ditu si mau kebul umbul ben si ngampar lama angkana tidak ada yang menjadi prioritas dalam sebuah acara kong langkong lidikro maulidi Rasul karena kak dito saja memberikan manfaat ketua panitia engki satu jona napa kemudian acara kak itu bisa sukses karena bedesan ku mek mangken atau bisa surbanan bepunten belum tentu pengumuman sanau sesen kula kak ditoy kocak ano pas ongke ketibian gula aja ketibi wahai korseh yang berbahagia wah pengumuman gini begini milana satu jekak din toh rubah saya aku engkau obel melebur menjadi kami acara ini sukses karena kita bersama tak lakean tak binian tak sesepo tak si anom ajmain akompol dalam setong kata kita buang urusan kok montak kok gini lagi ini pada wak compok guru al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan setong ben lainna saling menguatkan beni cung acungan enggi napa enggi botak ning guma jego genteng bulan neng tas guma jego bantos kelun teng genteng cek bong mas ombong genteng pola ning tas atas muni gini kaju remok bacek man menyaman banteng engkau ben malam ke tongkoi ben kok sabar teng cepon kaju ke genteng engki napa engki boh engkau nyon ben are ben malam kok berusaha untuk kuat teng peras keringat banting tulang ocon jen bro pakun kok semangat demi apa demi nyon ben genteng boh letu yang kira engki napa engki engkau teng setro kuat teng nyon beun teng peting-kating kok teng ben apa ben pakoh isaba pakot pengentar kok cetak nyik aduh demi apa demi keutuhan kita bersama teng mun pas kaju wak matoa ngocak si anyama pinter gedung teng juh banjak yes mayes abreen ko nyon ben si kedua jadi engki napa engki ruwet engko cetak nyon ben kaju ben genteng reben malam engki napa engki pas ngocak si betoh engko ning dalem terselimuti kolean brek ki engko tak keluar mandek man mun pangkok ki nyapo tetangga remuk kepi ben jero mun tak aku lutur kebun bebe kepi teka kaju ben genteng engki napa engki sih ngantang ngaweli reng kanten kalau guna kertek ki burujuk saking bade tisu nyongo pas tisu nekah mun raudin min riyadil jannah ampon
Jadi mun taman-taman surga gini kene ngitunya Bu sekocak taman-taman surga raudin min riyadil jannah ning suat ning itunya nggih gak dito kula guna kertek manturan beda aing dateng aing cuk saking beda teh cuy nyongop teh cuy cuk saking beda tisu nyongop tisu cuk saking beda azwaja Kak dito aswaja mana bisa bak anom cepon beni aswaja azwaja ini kebagian zauja Kak dito man yasid Kak dito bagian fankihuma atau balakum minan nisa masna Allahumma sholli ala Muhammad kan gak magi bro on urusan genteng enggak nah satu jeka adin tobu saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain sama kalau ben acara kak ditoh tak nengcung acungan karena kita mun pon abungkus dengan bahasa kita ada selain Bu aku tade yang ada adalah kita insya Allah mun pon sateja untuk memakmurkan masjid ini atas nama kita beni atas nama engkau maka kemudian masjid kak ditoh makmur pengumuman makin masjid bonnya interiornya luar biasa tapi sayang beni memakmurkan masjid tapi kun memakmurkan interior belutoh beda Nabi Mekasan kula yakin ya zaraan kenapa montro sampurna odi aponapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak ditohulukohu azima li'annahu lam takun lahu himma siwallah karena Gusti Kanjeng Nabi urusan Allah nomor setong masjid nomor set Al-Quran sabak nomor setong lenjelen kaangkui nuju Allah satejenah sabak nomor setong enggi na enggi Allahumma sholli ala Muhammad makanya kita setuju kak dinto montro andi panggalian nyaman pandangan nyaman pikiran nyaman urusan Allah sabak nomor set saya napa tak saya benyaman Pak monpon Allah sabak nomor set tong nyaman apa napa abek senyipta Allah lunculun napa abai monpon setuju nah abeli ke setong nyaman syairnah Kanjeng Sunan Bonang nang ning nong kak dintoh manifestasi dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu nang ning nong nang ning nong nang esro patenang odin kita ning dalam suasana hening mon empian pon urusan kak dinto ilakonin nyaman odin suasana hening kak dinto kapan antara pukul setong sampai setengah telok ini ke waktu-waktu khusus Allah lang malaikat turun ila samaid dunia kangkuin apa nyatet empian pengumuman kol dua ternyata binian beda si abunguh catat temu malaikat wa siti lah ceke alhamdulillah ngake catat siti masuk ke jeding bila masuk ke jeding ternyata langsung merecedesan ternyata abeli boleh tak usah kela masuk ke kamar boleh burung malaikat sangku apa aja ngebenti Siti ternyata malaikat capuk prank si akila biasa na pengalaman enggi lah ini kawan nang esro patenang ning dalam suasana ning waktu-waktu khusus dan waktu istijabah nung kemudian kita banyak merenung ya Allah yang isi perenungannya adalah ibda binafsik ya Allah berem abar ya Allah leni kamu merenungnya orang lamba kung
yang orientasi merenungnya kaditoh kembali kepada yang maha agung. Ning nang patenang ning dalam suasana ning nong pabenya arnong kung renungannya orientasi berfikirnya abeli kasih maha agung. Mangken karena pon zaman milenial demak Ariel lah demak ban ping duh mun oleh katanya sera ke nikah se aku dung mirah mak mulia acara tak mare beban nengen jeria bu nikah zaman milenial nggak nikah mon urusan pengajian setepak ki puruh aboli ke Allah ada esep kapi capok duh mon oleh nikah berarti bederosa ke kita bu pengumuman bederosa abak ningku TV abak ningku YouTube abak ningku apa wal Facebooki wa Twitteri wa Instagramu wa TikToki wa WhatsApp wa ya YouTube aruwa bu mon se YouTube ro se lamba se setia Yusuf wa akhwatuha bentan tre tanah gini kawan ada tak gulih dari pokol beto mun parlo mangri pe kalau pain ning ku kong langkong dat ngodadan saya biasa main apa roh game apa congro mobil wah tahu bertia main bencong mak tahu iku bayi jadi nyebut puru mak tahu iku bangki hosa coba urusan Allah coba urusan lencelan ngibek Allah boh darusan coba nang masjid engki na bangki mon darusan nang masjid ada taka muadzin kare sebagian posop sela jetlak lok la Allahu akbar Allahu akbar demedengu dan nebu amain tik bener berak sero sampurnah odiin sero sejahtera masjid duh mangken ampon jarang-jarang nawiru buyutakum bitilawatil Quran mangken pon melarat orang se abri lampu bitilawatil Quran kalaban menyak maus Al-Quran dan kulah pok cempok ni kalen jalan kene sekone ba'da subhi ka salah sari sabu bedekat dengki seneng kula bu pengajin tak pate lancar keng pagun ni pok compon terdengar suara Al-Quran waladina ida sami'u itu lebih bagus dan pengembian pinter maca Quran keng Quran tak baca sekali pengumuman gini bangki orang lamba bu tak apa pinter pengajian Al-Quran tapi pakun istiqomah duaan Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah pakun istiqomah ampun bekrabun ampun ki ngangkui panguladeun Quran galaki jo jadi ya tas lemari ampun ikala Quran Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Engki nama engki. Tapi baca Quran nama mangken bu suaranya nyaman pengajian nyaman keng Quran tak esok ngop sakale engki nama engki angkanya kalau mengak ibarim beberapa tahun yang lalu berdasi kecempok
minta pamangki keten kula nyuwun pamangki kak dito ke abtinan di amalan kak dito paringi habib kak dito paringi sayyid kak dito paringi kesepo kak dito paringi kiai anuh kak dito paringi lora abtina nyuwun pamangki dari sekian amalan si paringin habaib si paringin sayyid si paringin lora si paringin kiai si paringin kak dito mbamba sepo kak dito fadhail silangkung utama si kak masih mau sah kula ngocak atanya balik tanya makin dimin sedawam ajunan si kak dimah seistiqomah ajunan kak emah seibecah si kak emah lho ni kata dok seibecah kuah iya ada dok guna kapi pengumuman tekai beri sayyid mencetak ibecah bu Quran kurang beremah iki nama iki orang agung beremah tak ibecah ya bakun salsalun wasal butun pengumuman beremah hubungan kita sebagai reng sepomun andi nak foto yang kemudian lancar pemaus Al-Quran pas kemudian istiqomah benar ben malam bucelep leni kesekocak kurrota ayun nak foto si kurrota ayun ki neng itunya pun nyelep pendek ke beaben ku leku neng akhirat napa boleh gini lagi hujak reng emban kayak sajat biasa tak ke masjid tak biasa ke musola kadang kan iding kompoi ya kadang kompoi si mandiri pondok di ibadin bulan liburan pas adan ki usia MI Allahu akbar saper wah kompoi diken ya mayu kamu sholat yuk engkau todus ke kompoi wah engki buku basa bu andi nak botoh yang kemudian kurota ayun bisa nyelepaki dan kulang berajunan saja nyaman napa boleh ajunan ku laku bilang pon sebung omor bu pas datang potran nyelase dek ke mahkamah ajunan dek ke astana ajunan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim celep reng sepona iki nang iki jago nengki meloloh ajarin Jereng mangke nemaan benepaan jepona tompok kapi ibun bere para mangrib apaan ningku Yusuf emaan ibun temor amain wat tiktoki syura chua matum ta cicani laga asimaye hai kiu bigangi laga miterahi zaman sahsi lagi bener saya kopak pengalaman jadi mun suruh Facebook lah mangka namun binian besok di barim bersantre dari asika main TikTok nang pinggir lorong kula lebat wong sita oning lebat teh ko bi kula pas mereka ini kareng ngojak lebat pakun reng mamireng assalamualaikum waalaikumsalam tak ngabes waalaikumsalam pakun mari TikTok iko bi ya Allah jangan buru pas prekes pas milana ampun nggih rana pareng pun jaman mangken jet urusan nikah keng filterisasi kong langkong reng sepo nggih mangke namun poneman pon tompo ning gasa apaan pada woi anan ngak tengah atuan kepi gini kah ayo si jan depan menang bencombo para apa iko si jan man ayo si masih menangi kuat tolos gini kah ini kesekocak keluarga mateka he but oke anapa public figure uswatun hasanah ampun tada mangken pasirah ring sepo pengumuman reng sepo makin ampun tidak jadi public figure anak kemudian menjadi public figure yang lain serah mengidolakan siapa yang kemudian terlihat tiap hari tiap malam ketika idolanya kemudian adalah mereka yang dari luar negeri si cet bo SKP nih ke bu pengumuman bu kadin to SKP mongku orang kemudian filterisasinya nyaman bo nyari tafsir kitab bedah
dari tafsir kitab Jalalin sampai kitab tafsir jalan lain beda. Pengumuman tafsir Jalalin sampai kitab tafsir jalan lain beda. Mau ke tafsir Hammami atau tafsir Yasin, tafsir Al-Quran beda. Ini nama ini hadis sahih beda. Madzhabul arba beda. Ning gua sahrulkan beda kia. Ning gua paha ayam beda. Ma entra paha ayam. Teka ma geder. Teka paha nareng Jepang beda. Mak tak munja monria oh waisin bujuk eri tampilan profil mun dina kena mungkin pas Allah ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad hati neng melarat yang neku kiring neku mik melarat mun tak percaya genten nih kak tore Allahumma sholli ala Muhammad di mana tukang tebur jong mun mare abali iya ajat perang tandes mun tak bedek codok dan Allahumma sholli ala Muhammad deti nomor setong segala saya pertama kak dito beaban montro tenang ae dalam odi kak dito saya pertama apa gila hah beada lah ayo mulai yuk ambulang bujak ngaji setong lah ada ya ki nambah boleh bunang nang ding nong bianye nyingranyinan salah kini ka bagi nanye kedua sekelasum ya khuluquhu azima li'annahu lam takun lahu himma siwallah montro tenang dalam odian kak dintoh Allah panomer set ya binyan kojek ngerangu tajriye kuat ya telat lah Allahumma sholli ala Muhammad mana bi pun Allah nomor setong nyaman engki nama engki coba every enap abai bi Allah semuanya orientasi berpikirnya pasti diganti untuk kemudian mengganti energi positif coba mun abe entai si Allah dedena kosong maka kemudian sebeda energi negatif cari 1001 alasan yang baik untuk menghilangkan beberapa juta yang negatif pengumuman coba mbian mon pon nyaman de nyaman pikirnya nyaman bu janjian ben kancana mun empian energinya positif pasti sampean metode berpikirnya positif ya Allah dimatangkan teh mata belum datang padahal janjian kol belu iya setelah sanga-sanga mak kita datang mon esenah panggeliknah positif maka metode berpikirnya positif oh paling ngebana kempes tini yantosa oh paling ki alatin umminah oh paling ki parpana salat sunnah gila oh paling ki ngani ka cari 1001 alasan yang positif iki napa iki amun cet negatif pikir nebu panggelin negatif mas tewon bu debu lain pacut mun roah mun cencen tak pernah tepat cenci lambat melolopok kok kan biasa mun binian mun urusan geus saya kebeuleuh nang sapeun nang sagawalan lagu nabi ane gitu kun mampak ngacapak ngacepek ngacopok ngaceper bener pak tunggu nih kan lakian ada damai mun lakian tak bisa caca tak nyak banyak caca karena laki-laki hidupnya itu simple nengen kan kira coba lakian ada ketika Su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum tetimullah khatib ongke ke mimbar tak cacaan wah lagi kan bini mangkan kok tidak sebai nggih Pak fala yatakallamanna ahadukum mun jumatan wa may yatakallam faqad lagha ya mun caca ya lamun tak Jumat jadi ya Pak mangkana mun nang Jumatan tak usah gur-neguran orang cak caca kini yang kelam bener orang cerita dalam bawa guru siapa jeng guru edi sekampa orang siapa jeng pada buru negara
Oh tak lemare nyorot ikan tiangko ikwa. Jadi imamin pertama tepak kasih was-was. Usolli. Jet nengi jeding glek jelan nawai. Budi par panjumi sing ngantos. Tulian nawai. Duh tak kuat kok tulian jeding tapi nawai. Nawai tul. Allah tak tahu jeding awak-awak nawai. Tulian mangkan benih kunjuk kemi. Tekak benepaan keminan noro ah. Cetosan-tosan ngebu nawai. Tulie nawai. Ampun bila ga apa jengah tak lem depak. Jadi si imam Bismillahirrahmanirrahim usolli maghribi salat usolli fardal maghribi tu Allah usolli pas ngucap makmum si kampah mak ben katon rawat odin ke nyorot ikan tiangko cak makmum kampah abas ya kun ngimam nak melarat taben siap Allahu Akbar cek gempang ya imam mengucap cek gempang ya ben tak lem depak mulai gele pas ngucap gele si was-was mak iya berarti kali kedua kan kali keteloh lagi ada tak asari ya mak cacari dan setong nah pas setong nang ngucap boleh beuna caca kita asaki cek setong nah kan kada setong kada ketibi cek saya enggak ditemu faroko kan nyaman niat misa ampun dari imam ampun ada bajang ketibi mare pon niat aki mufarokoh apa dari rombongan cek mu lamun cek tak bener kapi nih kah jadi murengan di ilmu mufarokoh benipan rok bubar ki bu kiring kere ketong jet pada budu nih ya alhamdulillah gua kere sengkok si tak cacai gua ya ada betal kapi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi emot juga cerita ni no koya gak dito beda kejadian aneh kia. Jadi imam gak dito batal ngangkui kode seni kita pun tak masuk ke santri. Ya tadi saya tahu kapi santri. Akhirnya aku kode engkau betal gentes. Pas beda santri seni ibu dina imam ngucap engki. Wah, mangkan azakol bu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang pertama adalah urusan Allah sabak nomor zid. Dong. Yang nomor dua apa? Sumya khuluquhu azima li'annahu lijtima'i makarimil akhlak. Karena setujuh makarim, karena setujuh kamuljaan babul akhlak kak ditoh bab akhlak akompol dalam diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dua ni kepokok yang kui embian nyaman no dimu. Gini bangki. Neka deki bermak napa? Pertama hubungan Allah. Akhlak ajukan ke Allah apa tepat. Terus kemudian hakul adami urusan akhlak pada manusia pada tepak satu juga ditemukan hubungan Allah tepak hubungan kepada manusia tepak ampon permasalahan hidup selesai. Gini bangki. Kenapa kan ibu? Monpon urusan Allah ya sebab nomor setong pas akhlak kita ya tepak baik hubungan kepada Allah hubungan kepada manusia hablum minallah hablum minan nas pon mare beres kehidupan kak dito. Tidak ada masalah dalam hidup. Every ujian misem. Kenapa? Karena positifnya berpikir. Makanya dalam kak dito setuju dikerahkan untuk urusan Allah. Abu Bakar hartanah iya selama urusan agama Islam iya. Gini lagi. Umar bin Khattab iya. Bamun makan entos kelun. Mon beda sombongan kadang Hasan Al Basri kak ditu bu. Ada bu, cek saking engko andi emas besarnya adalah seperti gunung Uhud, maka kemudian saya akan infakkan semuanya untuk pembacaan maulid
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita kadang-kadang mon beda sombongan, mon beda kadang minta benih sombongan pas khusus mek kasokan ngatoren aja maulid di masjid. Biasanya pas ngocak binian ma'amulot temun jutaan di PC. Beda ambuin mangka nempian bu cek kun entar kamolotan meloloh compoon juga amolot juga nengipok compoon bermacarana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita kembalikan tradisi kareng lambe kak disa saken miskin nah orang lambe sa finansial bengan reng lambe tak pati andi tapi pakun urusan Allah efek keren sesuatu yang tampak sesuatu yang tidak tampak pakun efek keren bi reng lambe engki napa engki bila hari kemes re sore kayak saat takakun andi anase sapereng paro dua area deki aceng engko ben kainah ben maan kampain ria pakop cokop barokah saparona pole napa debuna emba area cek uang luangin ya deki tongkok na telur lagi kal gelun cet telur ning setong tinemun ben tak ngampung telur area ke be apa karebe mangkana orang lambe damai atena tenang atena anapa karena dedenah eseh kapi orientasi berfikirnya urusan Allah engki na engki mangkana orang lambe ka adito lesanna debunah biqauli alhamdulillah nyaman jak semesem kak kan rajin nah si eka kana lagu tade selake ngocak lek engkau ben-ben kan gi berumah regakan tak usah pikir urusan lagu saya lagu mau temu saya lagu apa cek ceringkeng wak bede jagung gi bede sekoni wak sabrang kita tegel gun kareng ngaleh banyak engkau ben-ben soki bemangken pak pengumuman mangken anapa secara finansial PC tak pernah kurang dari dompet beras ida por banyak mungkin ada seminggu gi cukup bahkan lebih. Nak foto ampun beda kesejahteraan odi bona nyaman secara finansial tapi anapa kemudian mangken muana manusia laku makabin ales malolo pengumuman entar aku cubara esapa entar ada bawa neng je laku nyapa lah kena datang mak mule mun juta oleh seben kak beli pole soro alako bener lah kena sudah peras keringat banting tulang ala kula tak temu amben paten cetak dadi soko dicetak mulek nah kakanmu mak lampir gaya baru mangkan ya bos ros kapila kian ini adalah korban daripada anan sekali kakanmu man de amben neng jenupa akhirnya ngele kapian tak pati pernah nengi compon pernah neng tetangga lah kene ngagak mulia kikirin ada bila pon bi tibian buru apa ngeras winian ale ngak kacubara ada apa anak tada sampai kemudian pas mati ongku si kedua maktufal yadain kemudian berpangku tangan bila elang kepian antada apa antada pas ngocak kalau sudah tiada baru terasa bahwa kepergiannya sungguh berharga. bener aduh mohon urusan tunya makin bina tak kegelip nung sampurna bu anapa al-istighal bi'ayubil khalq lako macedin orang malolo pas deki flashbacknya bok tibiin sambil buk dan ya Allah miskin abe tak kepraben orang beda ya Allah makanya pengumuman al-istighal bi'ayubil khalq camacah kesalahan orang kak ditoh tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dan hidup tak kira nemu kesampurnaan dalam odi anapa din orang baca meloloh wah ki tepat buninya ini kak andi penyakit irian jaya tetanggona mulai nikah meleh tompo kung reng soki biti ini jangan meleh tibi
Ya tak nemu bener bu. Engki nama engki. Mulai sepeda karena di ibu mangkat oleh seminggu kita pongkor oleh sebulan lah mulai sepeda ninja kacareta mulai ninja paling oleh sebulan mak bisa ya mulai ninja tak ini cok